Kokaini ko kasarta age nekakokone Jehova sikobit ketestai eng lesson eng kila kenyoru boroindo eng kila wikit keng'alale lesson nenyo komeche aib boroindo sikobit kotaach ak akwek tugul. Kumiendab Jehova kitindoi baorinik chemi kiang'wan eng rani komakitindoi chito age. Kesome kele ngoberure Jehova eng kanetishenyo kou kila. Ameche kesas sikobit atach toek chemite yu eng boroindo nemie sikobit ketestai. Ongesa kilasun ak ketororin kiptaiyandenyo. Nang torornatet eng kasar age tugul nebo sobenyo. Kitindoi kasik chechang chekose eng tokwek cheterter sikobit konyor kanetishet akobo lesson. Lesson ini ko toretech kekuye sobet nekimuchi keitchi biik alak eng kiyoknatet. Berurech nguno ak kindoiwech ak kekas. Ak kiberur ichek kasikyok tugul eng kimaswek tugul chekosei. Nitok somutikchok eng kainetab Jeiso. Amen. Ameche atach Lilian sikobit kokatech akobo kebeberta noe. Chamgei chamanikab Jehova, kararan betutab rani nekakokonech Jehova siketuiye tugul kibagenge. Eng betutab rani ko amite keng'olole eng betut nebo Jumatatu, notok keng'olole chito age nekikure Naman. Ko sikeker kele Naman ko king'o ako kinyonji kamuktaindet kotepto ano. Kongoi. Kongoi. Nerubei ko Aramaru. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaik chu ko chotok kakokase. Kimite tugul eng betutab kwoeng kasi ako somok kasi. Nemwoe kole kwoeng kasi komwoe kole kebaorionchi chesomaniotin ak eng kosomok kasi kekere kiyoknatet eng mokorek. Ngondoiwok Jehova koberurok. Kongoi ko ketuchi kwang'wan kasi atoche Eva. Chamgei chamanikab Jehova. Mi ane kwang'wan kasi nemwoe kolen kiyoknatet eng chekimen ak summary kotokotin kot. Kongoi mising bikyok ak kasikyok tugul chekosei. Boroini ko yakitar lesson nebo rani ketindoi amdaet ne konu arap nabei Joseph kong'ete Ziwa eng kebeberta nebo Segero eng Eldoret. Ko kiyoknatet eng ichek chekimi. Ng'oliotab rani kobo komonut kele kitindoi biik eng kwenunyo. Ne bichu ko alak ko kandoik, ko alak koberu Jehova kotindoi tuguk ak mokornotet. Alak ko biik chekingen kele tindoi tekisto. Ngo kandoin nebo emet, ngo kirwokindet nebo kokwet, ngo kandoindet nebo emet nemuchi kondochi county anan ko kebeberta age tugul. Bichu ko koyonik anan ko makoyonik. Ko eng rani kekere kebeberta nebo biik chekikoyan ak icheket chekimaiyan logoiwek chemiach. Tokchinenyo rani nebo lesson komwoiwech akobo biik chemite kwenunyo che eng kasar age tugul ketuitosi ak icheket ako biik chekimen chekikekochi sharit nebo kandoinatet anan ko kandoik che eng kasar age tugul ketokchinigei icheket sikeker ngobo siasa anan ko kandoik chebo kokwotunwekchok anan ko kandoik chemite kanisa anan ko kandoindet nebo emet. Ng'oliot nekisomani kenyorchini kitabutab Mathayo 16 koitenyi ko 26. Mwoe ng'oliondoni sirutikab Jehova kole amu kelchine chi ngonyoru ng'ony komugul akobet sobondonyi, tos ikoitoi ne chi kowale sobondonyi? Kale tos tile ne eng chi age tugul kot konyor kiy age tugul nekararan eng emoni akobet sobondonyi? Tos tile ne? Kokainyoru kiy neitindoi nekararan, ko tos mi kiy nekemuchi kewale sobondo? Kocham akere ng'oliondoni eng kasarta nekasirto chito. Yakosirto chito komi sandukut, imuchi ko ki mokoriot nekitindoi karishek 10 anan karishek 20. Anan ko kitindoi rabishek chekimite benki.
kitindoi mogornotet, kitindoi tuga, kitindoi tuguk kabisa kengesis igere ile uye chichi kotindoi tegis eng taitab biik. Eng let kakosirto chito kenyere kityo kakilach, imuche kelokyi suit ak kelokyi tai. Makikochin kebeti kot komi nekimite korabishek chebo nekitindoi en benki komelen kindoi sanduku tuguchoto amu simami kiy neibe chichi. Ngo kinyone ach ngor kotun iwendi ach ngor. Kamwaiwech sirutikab Jehova kole en kasar age tugul komwaiwech ng'oliotab Jehova akobo kiyoknatet, akobo imanda, akobo emoni. Kele maendi emoni ositu sobonwekab biik. Igere chito rani lakwet kesiche ra eng kenyisiek 20 ko kakoet lakwanato kakwo sukul, imuche kakotar secondary akwo university lakwani. Betusiek che ngeringen kotunis kosich lagok. Koba kenyisiek igere kait kenyisiek 60 kait 80 kotoi komyan chito. Betusiek che ngeringen ikose kele kokosirto chichoto. Sobet nekitindoi eng emoni konwach, maendi lelo. Eng kebeberta nebo sirutikab Jehova komwoiwech kele kakitindoi biik chemite kwenunyo. Eng kasarta age tugul kenyoli bichoto koek biik chetindoi komonutiet eng achek. Mi biik che kimen eng borto, kimen eng tuguk chetindoi. Mami kiy nematindoi eng sobonwekwak. Ako eng kwenunyo ketindoi biik chenyalildos, chematindoi tuguk. Abwoti ale eng kasarta age tugul ko ki chi ko imining, ko kingomite obendi sukul kibagenge, ko mutai kaotar sukul tugul komengen ile wendi ano chito age. Nyoru alak konyoru beruto, konyoru alake komamuchi alak komanyor beruto nemite. Ko eng sirutikab Jehova komwoiwech kole kitindoi banda eng sobenyo. Mi biik chemuchi kikeberur, komelen alak chun komakiberur, lakini amu tuguk chekikochi Jehova kosubkei ak talentaisiek chekikochi, ko kikochi alak koek chekimen, kikochi alak koek mokorek. Eng sirutikab Jehova kekere biik cheu Abraham. Abraham ko boiyot nekiberur Jehova, ako sotiondenyi Sarah ko kikochi komonutiet nebo mogornotet. Kiek Abraham agenge eng kwenutab biik eng betusiek chekiche chekimokorek che eng kasarta age tugul ko kiboisie Jehova kokakokur inendet sikobit kokoito kiyoknatetab Jehova. Eng banda nekimong Jehova eng emet nekimi akomut emet nekimokongen, eng kaberuret ko kibor Jehova emet nekararan. Kitindoi Isaac werinyi nekikimit, kitindoi Job. Ikose kele Job ko kitindoi tuguk, kitindoi mogornotet, kitindoi tuga, kitindoi nego, kitindoi kechirek, kitindoi farasisiek, kitindoi sigiroik. Kiberuro nebo kongut Job, ako kiit bet agenge nekimyan akonyor miondo nebo mogondosaik, ko kakonde setan inendet. Kot komach kochobis chepyosenyi kolech chub Jehova, ne koroi kanye kenyalil kuni, kakobek lagok, kakobek tuga, kakobek tuguk chekimite amu nyasutik chekibo emet, ko kimuita Job akoi let kobor Jehova. Mi chi nekikure Solomon. Solomon ko agenge nekibo kiweritab Daudi, ko kiberur Jehova Solomon ako kikochi mogornotet sikobit eng mogornotet kotech hekalutab Jehova eng Jerusalem. Hekalut nekibo komonut neking'et hekalunatak ak kwong'e ng'weny eng kaberuret. Kitindoi Joseph weritab Jacobo nekikialda kwo emetab Misri eng kaberuretab Jehova, ko agenge eng icheket kinyokosor lagokab Israel, ko kakekochi inendet kimnotet koek chito nebo somok eng bounatet nebo emetab Misri. Kitindoi biik cheu chotok, o listitab anan o kebeberta nebo biik chekikwa chemiach. Eng wikini komwoiwech kole kitindoi biik che mokorek ako chekimen. Ne eng kasarta age tugul eng banda nebo kipsengwet ko bichu ko icheket chetechech akoribe kanisetab Jehova. Eng kibinda age tugul ketindoi biik che eng kiyoknatet nekikotach koboisie Jehova, ngo kristianik anan ko makristianik. Imuchi ko biik, ko chito ko bounindetab emet, ikochin tekisto ng'oliotab Jehova.
anan ko chito ko mokoryo ako kikokochi tekisto ng'oliotab Jehova. Eng kebeberta nebo Jumapili kong'olole akobo laitoriat Nebukadneza. Ongen komie eng kitabutab Daniel. Ngisoman Daniel kong'ete agenge kemwoiwech kele kimi chi eng baunatet nekibo Babylon. Baunatetab Babylon ko ki baunatet nekikim eng betusiek chekibo tai. Baunatetab Babylon ko agenge eng chekikikure chekimen. Kerker rani ak emetab America netindoi karik, tindoi ng'omnotet, tindoi tuguk. Emetab Babylon ko kimokonye chi. Kimokonye lagokab Israel amu ki lagokab Israel ko kimi masin, ko kimi baunatosiek alake chekiu Assyria, kimi baunatosiek alake chekiu Moab, ako Babylon ko ki baunatet ne kindochi laitoriat nekikure Nebukadneza. Nebukadneza ini ko ki laitoriat nekikiywei. Obwoti komie akobo Farao nekimite Misri. Ko Farao akine ko kikim akotyem kobargei ak Jehova. Lakini kibori Jehova kole kim inendet. Ko koboisie Musa ako sharit nekitindoi Musa. Nebukadneza akine ni ko kale kitoror muguleldonyi mising. Ako kiyai Jehova inendet konyor karwotitoet. Kikochi karwotitoet ne inegei ngisoman eng kitabutab Daniel 4. Ame kityo anwagit amu koi atindioni. Daniel 4 komwoiwech komie kele kimi laitoriat nekirwotito. Laitoriat Nebukadneza ko kirwotito kemboi akoker ketit. Ketit nekio nebo kwong'ut nakale kinam ng'uny akotokosta akoi kipsengwet. Keti ko kitindoi morik ak sokek. Ako kimaluch ing'uny komugul. Kibo taritik akanyokotech kestonokwak eng kwenutab keti. Kale konyo kokon urwet nekararan keti. Kale kotokokere laitoriat eng karwotitoet amu karwotitoet konyumnyum karwotitoet nebo imuchi irwotite kemboi ako mising ko kemboi mabet. Lakini ngirusi kibwat akonyo karwotitoet ikere kora. Kale kirwotito chichi koker tuguk chechang. Koim chichi amu kibet kaguiyetab karwotitoet. Ko kingakoim laitoriat Nebukadneza kocheng biik chemuchi kotoret inendet kowol. Kokur chepsokeinik. Ingen eng baunatet age tugul nemamite Jehova, nemamache ki kamuktaindet kecheng'e biik chepsokeinik. Ichengei bonik. Icheng'e biik chekikere kele oye kimen imuchi kwai ni akomuchi kwai ni. Kokur laitoriat kale kicheng kasib ipkokur icheket chekere kechei. Yokolech oye kwarotito ako koima muguleldonyu karwotitoet nekwanyoru ako makuitosi ale ne. Koimgei laitoriat yetokoimigei kokur chepsokeinik kotemene kokur ng'orik chekicham kong'ore tugun akotebe akokere olimbo tai kotindoi kosire berberekwak komaimuch. Let koborchi Jehova eng kimnatet ne inegei kokur Daniel. Ko kingakokur Daniel nyokomwochi Daniel. Ko kingakomwochi Daniel Nebukadneza kokwong'e ng'alek chekimwochi Daniel akolech laitoriat ketoi kikir neo ko baunatetab Babylon neindochini inyendet. Ko ngot isise indochini ilechini ketil ketot akatil kamuktaindet. Ko inye laitoriat ko kaiwalake ak kikonin kenyisiek 7 iyeku teta anan iyeku tion. Kobit bortonyi konyor siyok eng kelyek ak eunekyik ak kelechi inendet wii kenyisiek 7 iyam ak iaket ku teta. Ale kikwong'e laitoriat ako kwong'e ng'oliot nekakimwochi akomwa kole iman eng kenyisiek 7 ko kiistogei baunatet kandoindet nekibo baunatet kotebi
no kimwoe eng Ingeresa kole kiek fagan bounatetab Babylon eng kenyisiek 7. Ipkwaket boiyot Nebukadneza akorut sang kometo bounatenyi, tekistonyi, borotenyi, amitwogik chebo kaplaitoriat, biikchi, kwondonyi ak lagokchi, ak kwaket eng yun nemakiyoki akwam suswek. Kiwalda ano Jehova moetab Nebukadneza eng chi neamei amitwogik akonyei akot kotoi kotany boroo laitoriat akotoi kwam suswek amu suswek simakoyam chako koketin angkonamin mokto. Ngiam suswek ipkong'oen moet akomi ngiro teta komi lekeamchin, komi lekekonore, komi lekeng'oe. Nekit komatunwek somok. Ara komnyone moet agenge nebo laitoriat. Lakini ngiam suswek eng kenyisiek 7. Haletab komong laitoriat kole po biikyo. Toror kamuktaindet. Ingele mamyanis, melen kiam ki, lakini kiek tiony. Ko kikonam biik pichainik kale ngiro pichait, kale kibit tamnet ipkoit suswek, tamnet nemuchi koit kilomita agenge. Ibwato. Tamnet newendi kabisa kole kenyisiek 7 melen rahisi. Angimete tamnet ingele achek nguno ngemete murenik chechang tamnet ak ingen ile tikim tukobitos komie tamnet. Ibute komwon namin kabisa in kalwalek ngolian konyi sumek eng kibesis borto ako makounigei komong simto nebo tiondo eng kenyisiek 7. Kotab komong laitoriat kotoror Jehova akole toror kamuktaindet yoindetab kipsengwet ak ingweny. Ng'alek chekimwa eng let kokimwa kole toror Jehova makilosugei akomwochi kandoik tugul kole okutungchi kamuktaindet. Kamwa Daniel 4:37 kole ane laitoriat atorori ak alosu kiptaiyatab kipsengwet, laitoriatab kipsengwet eng boisionik chik tugul chebo iman. Inendet noe imanda ak icheket chetepchei eng oretab katororetab kei kochoru icheket kobo ng'weny. Kimwa laitoriat komie kele Jehova kobo man. Eng ng'olyondoni kenetikei tuguk oeng kele kitindoi Jehova neo netoror, mami chi neimuchi tororgei. Ibwat Jehova eng kasar age tugul. Ngokikoberuren Jehova ketindoi kaberuret neu noto. Ngokikondoun Jehova ak iyoe boisiet, itindoi karit, itindoi tuguk chemite gaa, itindoi amitwogik, imuchi iyai mbar, imuchi iyai boisionik cho tugul, metororgei. Soru biik chechang. Ibwat Nebukadneza nekiloskei muguleldonyi lakini kiek buch mokornotet nekitindoi ak kekochi rusa nekergei nakile leave nebo kenyisiek 7. Ako kiek leave ne compulsory nebo lazima. Akiwa kabisa kurt ingele lepkwam chito suswek kobananda. Mokoriot netepche komie mutai ilechi kakeam suswek kocham akose kityo kele ngolimbo gaa komi bonik chekenome sikwam suswek. Yani kaking'et chito age ipkoban chito age mutai amu kikachorke nekimakinai ko mutai kwame suswek. Mongen ale kine suswechu ngui angakitindoi atebet ak Nebukadneza amu kiamis Nebukadneza ikose bonik eng olimbo gaa kele kokinam chito age kokinyor kwame suswek amu ne kichorso akakichorso pkounygei. So kobet chornatet keba bonindet anan keba chito nebonishe ipkoban ko mutai kakoban kenyoru kwame suswek kewekchigei Nebukadneza. Nai ile ka suswechu kiamei koboru kele setani komeche koborun kele tengekto nebo Nebukadneza kokergei ak tengekto neiyoe. Ko ngiyai komuti setani iam suswek sikobor kele angabistoetab Jehova eng yun amu laskeita koborugei kele inyoru kebeberet. Ko nguno kotorete Jehova kokonech kakuyet kenai kele nyolu kekuye Jehova, nyolu kelosu inendet eng kasar age tugul nekitindoi. Tuguk chekitindoi kokiberure Jehova keberur alak. Ame kityo ale kot komi chi nemeche kotokotes eng ng'alek chekakeng'alale. Halen abwati Pastor ki Nebukadneza ko kikikochi
kasarta age amu kikokakong'ong'chi Daniel karwotitoenyi ko kinois kole kimakobichu chekicham kokure nyoko chepsogeinik ne tugul ko ki Jehova, lakini ko kakiborchi koutye kito nekomakomukoksei akakonai kole Jehova atyo koloskei koit kekochi compulsory nakawa kwai nini olinda olin. Ibwati ile kitinye nafasi kicham Jehova Nebuchadnezzar, kikochi ama chitugul nekelen kinyoru. Ngot kikainyoru kasarta neu noto atyo iite wer kokeny komenai ile tos inyoru kasarta neu nebo Nebuchadnezzar nekiwo timin. Kot kowek akilinyi kowalak kokakoek tiondo akowek. Kabwat kounoto ale kibwatitaita ano ko nguno akot acheket kemuchi keit yoto. Kongoi. Ya, ng'aliot age ko ateshin noto kamwa Lilian ko Jehova ko ine nendoi laitorinik bounatet ako ine nejeru. Ine neikochin biik koek mokorek ako ine neisto mokornotet. Bo Jehova tuguk tugul. Kangiro eng atindiondon nebin karwotitoet nebo Nebukadnezar. Ko kale king'ap ketil ketit kei kolul. Kale kikituch tikitiot kapketenutab ketit testam. Ko kale kikituch. Ko kingituch tikitiot notok ko kale kibortoi kele kakiripchi bounatet Nebukadnezar. Amu matikituch bounatenyi kobek koboto tikitik. Keripchi bounatenyi korip kipsengwet koripchi Jehova akoi tun nyokowekchi bounatenyi konamye kokeny tikitiot kinye konyo bounatenyi kowek. Eng oret age ko kirip Jehova bounatetab Nebukadnezar amu Jehova nendoi laitorinik bounatet ako ine nejeru. Lakini kimeche konet laitoriandani konai kole kakabunu Jehova tuguk tugul ako Jehova nekilosu, Jehova nenyolchin tornatet amanyolchin chi ngoretab asista. Eng notok ko mokornondit ak tuguk tugul chekitindoi eng emoni kobo Jehova amami kelchin eng achek ngot keker tukyotok ak kimong'u nekatakimong'u Jehova neyaindetab kipsengwet ako inendet ko sorunindet nebo sobonwekyok. So nyolu kinetegei ng'olyondoni kenai kele bunu Jehova tuguk tugul, mokornondit ateboshekyok tugul chekitindoi kongetiegei Jehova sokondoiwech. Kongoi mising. Ko yekamwa mwisho nyo kole kateb tebutiet kole kot ko koberure Jehova ketindoi mokornotet eng sobetab emoni konyolu eng kasarta age tugul kiyoe ne anyun sikobit eng kasarta age tugul kemete ak keistoegei laskeita anan kit neitororech eng mugulelwekyok kou ye kiyaak eng laitoriat Nebukadnezar. Ne atebet nenyolu eng kasarta age tugul kebwat eng tuguk chekakenyoru amu mi kasarta nekainyoru isas biik alak, imete biik alak koba taban, maimokeki chi, maikoti ngokaitindoi karit. Ko ngotelelin chito ngot eng oret komaiteleli amu kiwe atebet age. Kikenyo iberuri Jehova, kinyoru kasi, inye nekimaindoi kasi, kiketororin, kieku kandoin, iyoe ne? So tebutik cheu chu ko tebutiet nenyolu eng kristianik kenetkei eng sobenyo. Ngoberurok Jehova ngata chito nerubei. Kongoi Pastor eng kanetisiet nekaitogu eng nitok mitei nguno Jumambili ko kebendi kekere kora chito age neu kakeker Nebukadnezar. Ko ki Nebukadnezar ko ki chito neo laitoriat. Ang yu anyun kakituye ak Naman kenyorchini kitabutab laitorinik nebo oeng mut koitet 1 akoi 19. Ko atindondoni abwoti ale kikekas tugul lakini amache kekwa agenge sikenai kele king'o Naman ako ne nekiyaak eng sobenyi. Kesomani eng yu eng kitabut komwae bukuit kolen aki chito neo Naman
kiptaiyatab luget nekibo laitoriatab Suria eng taitab kiptaiyandenyi ak kikonyitot amu kikakokochi Jehovah Suria katerteret eng inendet. Ko ki chito ne inendet kokeny nekim ako kinyikan ako kitinye mokondosaik. Nguno ngeba kele eng koret ko ikere ile State General nebo Army tugul. Inendet ne yani ngele reportenchin President. Mamiche chito age chitugul ngonyone kosirtoi kotononi chitugul. Ngowendi ole wendi kebirchin kityo surut kelechin kole. Ko ngonyone komanye kechengchin oret. Nguno ngonyone komi ole nyokotebe karishek inendet ne yani mi biik che nyokoborchin ole wendi ole kotebe konyoru president mara mingi koendi straight amu tinye logoiwek che chepchepen chemoche konyor president. Ko ikere ile chito ne mi barak kabisa. Ko anyun nguno chito neu nitok lakini kale kukoit eng yoto yo kalal lakini kitinye mokondosaik. Kinam mokondosaik. Ko mokondosaik ngo kikekas atindiotab biik che kitindoi mokondosaik ko bichoto komakot koyome kotokotebio ak biik alak. Kiyone komanda ipkomeny kewanin akochengchigei amitwogik akobekuis. Kanyoni ara chichi ingen president kalya ko kinyonji Jehovah akine. Ko kanyonjindoito ano Jehovah inendet. Ko kale kekas kele kikochi katerteret. Kiterter biikab chebo Israel. Kot komut lulenik. Ko lulenik koboto che nekilakwet nekikimut akine. Neki cheplakwet eng konywa. Nekicham koripchin kot akobuchi kot akolyon ako kicham kolen gogo nenyonet kicham kwochin kasit mamsa. Ko mamsa nguno ko chepyosetab Naman. Ko keres lakwani akine kole kakikonam amu ingen mokondosaik. Koleji chepyosetab Naman ikere ndawendi kiptaiyandenyu ipkonyoru chitab kamuktaindet eng olinywanet olin komuchi kotoret kosop. Chi ng'o nekose Naman ko amuri chechiket kobunu barak lakini kinyekakoit kokakas lakwani kaip chi chepyoset kong'et chepyoset komwochi boiyot. Kong'et Naman ipkomwochi president nenyinet kolech kakobit amuchi anyor kinya eng kimasta olimbo Israel. Bichu ko bunik eng bunik. Ndawendi kot koit kenyor nguno amu akot ngekas komi boriet korake ngap ikas kele kakewir kebar neindochin biik chebo kimasta nin ngobiregei mameche ale kimasta ngoro lakini ngikas eng boriet kele kakebar no. Ko nguno Naman ko target ne inendet eng biikab Israel amu melen ile chorwenwa ako meche kwoundok sikonyor toretet kokwoundok ipkonyor chitab kamuktaindet. Wetitoito ano ako kobiregei kikolul biik. Nda nguno takilen ongemwa anyun iweku biik korok chakiolul lakini kiwo kiyan cheplakwet nito nekikelul ne akot lakwani komakomi ak sigikwak makomi ak biikwak lakini mi koi ko kikochi laitoriatab Suria tuguk chekiibe yani no ikochin barwet nguno kukakilen immigration siwe ibilipande chebilipandoi. Ko kiwo nguno ngokeker as eng yu eng koitet 5-11 ko kale eng yu 11 koitet 11 ko lagok kinerech Naman akwo akole kero kalen mang'u sang
iman ole ami akotonon akokur kainetab Jehova Kamuktaindet. Ko in kanyo ka kwa naman. Amu kitindoi kimnatet nyis newendi kolen kwa ipkolendo amache keng'et in kesaba kolen kitakwendi kityo ngolipan kekochi kerichoni kwa ang yeitita kelechi kereye naman ngete iwendi ainoni ibichute orit konyil tisap kolen kole kabetyo ainosiek akot alake chetililen eng ainet nekakimwachi ko ainet nenjorore ako kikilechi bichut orit ko kiimuch kiming'initkei eng yotok anyun koitet kobwat kole ne nekanyor asiosop kelechi naman bechu kakemwou mauui ibichute bechu kochut ipkoit tisap ako kingomong eng yotok kale kimong nekitilil kibek mokondosaik ipkotililit bortonyi nekale ngitiny kole kou lakwet nakokisiche ko kibaibait naman kot koker kole kasom tuguk aeng chekisom eng yu kole kakoyan kole makosoe yani munguinikwak chekicham kosoe eng olin kokakoyan kole kami Jehova kakokochi koker kole kami Jehova nesobe eng kipsengwet ko eng notok ko kisom nemache siatebe mwalimuinik eng yo ale kisom ng'ung'unyek kolen koib chekale yani wek kokoito kokawek lakini atyo kosom kole kiwolchi akosom kisom tuguk aeng eng kingeresa kolen kisom tuguk aeng notok ko kikochi anyun kekochi kwo ako kikochi naman kilene chitab Jehova kolech ui eng kayanet yani ui eng peace go in peace ne notok kakokochi ui eng kalyet manyalu eng notok koimatkei muguleldonyi amu mang'ung'unyek komatoreti ki ko kikikochi kalyet kobun ako kiwek naman eng yutok ko kiwo naman kowendi kakotoi koek yani kakowalak muguleldonyi uu chito no kilen kakosik ko betut nekatoi kosik kochang tugun alake chetomo kometo amu tokonetegei ko abwoti ale kingosome ng'ung'unyechu koinget ile kotokobune metit neu lakwet chito no kakas ng'oliotab Jehova akosik asi nguno kokatoi kwo ko ngeker eng yu kele ngot konyo chito neu notok neo asikonai ng'oliotab Jehova akosik kelyon acheket eng yu achek kokayach keeku chetoreti chichotok kinet amu lakwet neming'in kikochin chego chelue asikobit kotun koit kolya konyei kito neui mabwoti ale ikochini miwat neui konyei ko kakitoret eng yotok asikobit konai Jehova ako yekakowalak koeku inendet neindochin chebendi komwochin biik cheechen cheu inendet ko eng yu kekere kele kitoi naman kwendi akolosu Kamuktaindet ako ngiker eng Johana 14:27 kokale mite betut anan ko sait ne inegei ne notok amu nyone Jehova akokochin chitugul kamuget kikikochi kamuget akine naman ako kitoret Jehova sikosop asikotoi komda akomwochi abwoti ale kipkomwochin president nenyinet asikowalak anan komawalak ko kakomwochi kakokochi kasarta ko mwoe Jehova
eng achek tugul kekurech kou notok mat kesas kele matya ikere cheplakwet nekiyebit ipkoit president. Mabwoti ale nyeketebe kele kimwoe ng'o nye, nda angot abwoti ngole kele kamwoe ng'o noe ne ako biik chelyon lakini mesaskei. Kakakiityini konech Jehova kasarta keityi chi tugul ngoo anan ko ming'in anan ko tia ko kekonin nafasi ako eng yekikonin nafasi iboisie. Kokateb maswali nyu kole ne kanetisioshek chenyolu kinetkei kobun atindiotab Naman asimakiutye anan ko makisirte eng betut kasar nekakinyoru. Ako eng mising ko eng biik ichek chebunu ole mami kristianik ketoretitoitoi ano. Ameche atukyi yotok ak asom mwalimuinik kochanganji anan kotindoi maswali asikeng'alale yotok amakinakte kebe betut nerube. Kongoi amu kaimwoiwech akobo Naman. Naman ko lekamwaita sirutikab Jehova ko ki kandoindet nekibo Asurik. Kergei ak laitoriat Nebukadneza nekibo Babylon. Ko Asurik ko kikimen ko kingeokto cheplakwana akake ngamun Naman ko kanam miondo nebo mogondosaik ako kandoindet. Ingen ile tindoi tekisto kandoindet. Makanye koburuikei ak biik. Ingele chito reku ngoroik kokerin biik. Ingen ile korok notok ko tewernatet. Akile iwendi ainet konyil 7. Ako beek chemite ko tururik. Angot ngikas kabisa kandoindet makeming'ino kabisa. Makenda ng'etet no ilegei ng'etetek. Ko nguno akai ing Naman kipchitonik ak atebetab chi kokere kole manyolu. Ingen ile tangoita nekimuchi keyai kaker sirutikab Jehova ko tangoi komanamegei, lakini Jehova kaboisie tangoita nebo 7 icha koboru kole kakesunet akai. Eng laitoriat komaibu maana yot. Ko Jehova koboisie tuguk che eng kabwatutikab chito koburuchi. Kaburuch kabwatutikab bichu simatakonai chito kole anga Jehova ini komeche ne akai. Amu konyil 7 korok ko keisto chitondit nekibo laskeita ak katororetabkei. Amu iwendi netai nebo oeng nebo 3 ak 4 ile ye ne koroi mami oldage ui kimwa. Mami beek alake chetililen kolimbo gaa. Kalya sinyalil akuni. Ko Jehova koboisie tuguk chetogu sikobit kotoror ak kolos kainenyi. Kongoi. Yes. Kangomwa pasta nyalilei akobo beek chetururik ko kuwokeke beek chetururik. Chuto ko njororek. Beek che yani mayo ko teta. Lakini kakilenjin ibitilchi bechuto chanyonen kian bechu konyil 7 asikobit inyoru kasabet nebo miondong'ung. Kero ile Jehova ko ngimitei eng baunatet anan ko kandoin fulani neitindoi boisiet nemite barak anan ko mogoriot komeche koboisie Jehova kito nebo iman koborunenen baunatenyi nebo kipsengwet. Malechinin amu status neng'ung'et komite barak yu, kokaboisie kiy nemi barak yo siatorib status neng'ung'et ing'etune yot. Iborun kole akoi ieku lakwet neming'in. Iborun kole akoi kergeitu ak biik tugul. Kito nemakchinigei ngiro kiboityotono kokang'alal kole ki kandoindet nekibo luget. Komwa tuguk che echen chekibo chichot. Lakini ngapwol kityo aenge kole web kole akitinye mogondosaik. Kobor kole kitindoi hirartaat ngoi. Kitokunot ko chito nemi barak ko kimite kito nemakchingei eng sobenyi ko chito. Kimakchingei kasabet. Eng kot akichek komuch ketindoi tuguk cheyamatkei. Chekikero kimokorik kitindoi tuguk cheyamech eng korikyok. Lakini kitinye rartautik chebo orit chebo sobondo. Ako makoi kinyorune kinyoru sobondab koikeny eng oretab ketiegei tugukyok chekitindoi. Ako konyolu kenyorugei eng ole kimi, kenyorchigei sobondo nebo koikeny, kiming'ingei
kebwa ngony ole kimuge nyorchi kenai kele kergei ak ichek tugul ngure tawasista makinyoru sabondab kokeny eng mokornondinyo. Ngiro kora igere boityondoni kikure naman kele kisom ng'ung'unyek kole kuy eng yutok ko kale Leson nga kiyan kole Jehova ko Jehova nebo lakwani ko Jehova nebo man ko king'etunot king'et kora kotindoi pitet nekibo kayanoshek kwak che maikuyo konai kole kaka Jehova nemitei emenyi ak Jehova nemitei emetab Israel ak Jehova nemi masta age ko Jehova nekergei. Ko mai koibon ng'ung'unyechu asole mitei ng'ung'unyechu kowoi kochin kamang'unet ng'ung'unyek nekatakere Jehova nekochin sobet ak kamang'unet komai komong ng'ung'unyek cheiboti ng'eut. Kero ngap kora kele kitinye Jehova kaketach Jehova lakini kiiboti kora kiiboti mokornondinyo ng'eut kele ini ngenamtatege nito amu amwon koma kolya kero komatekeri isich kamang'unet eng Jehova koyam itiege itiege kimase nengeker ko kikiboityotab Jehova nekiyan lakini itinye kamang'unet imong'u tuguk kitindoi kora ko buch ko kitebe bitet itonokab kabwatutikab cheptelelishek koib ng'ung'unyechu koek cheptelelit nekataibe Jehova koek Jehova nekiyotei ako Jehova nekonu tuguk tugul koboto kanyoiset. Ko nyamnyum keng'etu akichek eng oret neu notok kele kakiyan Jehova ako tiketiege mokornondit ko cheptelelit eng oritinyo. Tos ne cheptelelit neketindoi? Kongoi. Kongoi mising toche mwalimu nerube. Sasa ameche ataja kokeny chamanikab Jehova kebe kinetkei tugul eng betutab kwoeng kasi ako somok kasi. Kwoeng kasi kong'ololwech akobo kiboityot agenge nekikure Nikodemo. Kale metitab lesson nitok kale kebaorionchi chesomoniotin. Tia biik eng kuretab asista che kikosoman lakini mengen kora akobo Jehova. Tia biik che kikosoman nipkoit ole len makomi ki olimbo tai, makomi somanet kiketar, ipo somanet makomi ole kitokyingei. Lakini ndetebe rani akobo kipsengwet komokoi mwaun akobo Jehova kole ng'o. Ngomwaun akobo Jehova kole ng'o, komwaun akobo naenyi. Nenginye iwe akishach iwe orit ile ne naoninyi komwaun kole mami Jehova. Chang biik kikosomanso ipkoit mwisho komwa kole mami Jehova. Tos eng iman ko mami Jehova? Ngotko mami Jehova kobitune ano chito netindoi kabuset nekikichob eng oret nebo kwong'ut. Nendetebe chiche kileche mwawech anyone eng somanani ng'ung kole mami Jehova kibune bono komeng'ankei kole kibune bono. Angot nemwoe ra kolen king'ete chito kutiet akotokosta ko kutik chekingen akoi rani kotom kowalak akot koek neter. Kotko mutai kakele nguor natamech komong chito age neter. Anan ko taachek chekiuni takitesetai kotikewalaksei keeku kit age. So mamitei chi kipsomania nengomatindoi kandoinatet nebo Jehova kotindoi kito nebo man. Eng oret agenge kekere chichi kikure Nikodemo. Nekale Nikodemo ko ki chito nekisomanat eng kitabutab Yohana. Kitabutab Yohana somokoitenyi ko agenge. Komwoe kole kimi chi nebo Parisai nekikure Nikodemo. Kale kibo unindet nebo yautik. Kale kinyo chichotok ole mi inendet kemoi akolenji Rabi, kingen kele ikonetindet nebunu Jehova. Amu mami chi neimuchi koyai kabarunoichu iyoe ngomami Jehova koboto inendet. Ker ng'olyono kale kibo unindet chichi. Notok Nikodemo ngaitet somokoitet agenge. Kale ako kinyonchi Jehova kemoi. Keborwech kobo unindet akobor artautik chetindoi kora. Kole ki konetindet chichi nebo Israel kora. Eng koitinyi ko 10 eng somok koitinyi 10. Ko kingoteb tebutik komwoe Jehova Jeiso ng'olyo neuni eng koitet 10. Kole kowol Jeiso kolenji, "Ii konetindetab Israel, amekuitosi tuguchu?"
koboru kole kikonetindet chichi nekimakat kokuyo tuguk chekikiteb amu somanenyi netindoi nekimi barak kipsomanindet neo nemi barak lakini konetindet kipsomaniat lakini meuitos tuguchu katebe Jeiso. Eng oret age kokimeche kemwa kele makikuitos tugukab kipsengwet eng ng'omnotetab chi. Kikuitos tugukab kipsengwet eng kakuyet nekonin tamirmiriet netilil. Yeine somanet ak itinye tamirmirietab Jehova kobo kamanut mising tamirmiriet Jehova amu ikuyeun mising tuguk chesomani. Kale akinyonji Jeiso kemoi eng oret age kokinyone koung'onugei amu macham koisto atebenyi nebo bounatenyi amu bounindet laitoriat nebo emet lakini kangolyo konyokotobergei kole arai ibokose chichi newendoti ngewana ko kawe kabisa nekabang'etin awechi kokere bororiet tugul akokose akonene kokere bororiet tugul kole kabang'etin kabotebse chichi kwo eng oretab koung'otigei amu mameche kochor laitornatenyi konyo ng'ony ipkoit chito nemi ng'ony olin kotebse ng'alek meche kiro kotebe laitorinik alak chemite kwoi chitugul eng komasin lakini rani kokanyonji chito newendoti komnyaliliat eng kewani akome kotebse kayach konyo kemboi asimaiborgei kokakonyorgei. Kale kinyo chichi konyo kemoi amu kitinye rubetab kiptamirmir ako kale kinyo kolenji Jeiso kingen kele ikonetindet nebo Israel amu mami chichi neimuche kwai tuguk cheyoe iter eng biik chemite Israel komugul kole ikonetindet kobun Jehova. Chichi kikure Nikodemo kale kitoku kouyo kasubindetab Jeiso amu kale kiribe ng'atutik tugul. Kale ako ki kandoindet kora nekale kikonyitot eng yautik ako eng let kokamwa kole kimokoriot. Chichi kikure Nikodemo ko kimokoriot kora. Lakini ingap konyonji Jeiso ko kakimwa kele mang'ololji Jeiso ko chito nemi barak koboisie kiwango nenyinet koleji amu laitoriat ko ngang'alalunen lugaitab laitoriat aja iwe konyo ng'ony kora kolenji eng kaitenyi ko somok kale kolenji Jeiso amwaun iman ale ngotko makisich chi eng siget nelel komakoi imuch koker bounatetab kipsengwet. Katoi konet ngotko makisich chi eng siget nelel komakoi kotebe chit kele kipsomaniat ingen kole kikesich chito koteb kokwong Nikodemo ak somanenyi koleji kisiktoi ano chi kokeny ngoto kaisomanat kolya menai ole kisiktoi chito kokeny ngoto kailenin somaneng'ung neitindoi kokikoit mwisho ak ingen kila kitu kolya manai Nikodemo ine somanenyi kole kakaimukse kesich chito kokeny kolenji Nikodemo inendet kisiktoi ano chi yekakosit imuchi koketyigei moetab kamet kokeny ak kesich chito nesomanat akinye makoi tebonyi tebutiet amu makoi simukak chito neos koketyigei moetab kamet. Kang oret age koboru kole tindoi kakuyot ng'olyot nekamwaun Jeiso neter nemau ole ibwotitoi literally eng ng'omnoteng'ung nebo somanet. Keboru kole nyolu lolnot ikuyo ng'olyondoni eng tamirmiriet. Kolenji Jeiso Nikodemo amwaun iman ale ngotko makisich chi eng beek ak tamirmiriet komakoi imuch komong bounatetab kipsengwet. Koter ites kanetisiet koker Nikodemo eng oret age. Kakanyolu kesich chi eng beek ak eng tamirmiriet. Kolenji nekakisich eng borto kobo borto, nekakisich eng tamirmiriet kobo tamirmiriet. Kikesichin eng borto eng moetab kameng'ung ibo borto, lakini nekakesich eng tamirmiriet nebunu kipsengwet kobo kipsengwet. Eng notok kanyolu echek tugul kesichech eng tamirmiriet asikobit keeku lagok chebo kipsengwet, keeku lagokab Jehova. Ki lagokab sigikyok kokisich eng borto, lakini ki lagokab kipsengwet kikisichech eng tamirmiriet. Nikodemo ini ko kale kikas ng'alek chepcheiso kele kanyol kesich chi eng beek ak eng tamirmiriet nekanyolji kinetkei akichek kounoto. Eng notok ko kimukomuchi konyor sobet nelel Nikodemo eng ngotko king'etu laitornatenyi. Kimukomuchi konyor sobet nelel Nikodemo ngotko makisich kou lakwet neming'in. Ngotko makisich eng beek ak eng tamirmiriet
ko magoi much kotil ki magarnatet ni ko konyor sobet amu magarnatoshek chik sorry so tos eng yutok kingap kengalalchi Nikodemo ko tos kingetin tos kitaje iso kingap kele nyalu kesiche siget ne lel kakiro naman ine tuguk chekiyai kokone ng'olyotab Nikodemo kele tos kikisich inendet siget ne lel ko iborwech sirutik eng yu amu makitestai kotestai atindiot chemwoe kele kiwete Nikodemo akoi lakini koborwech kityo sirutiet kele kikisich inendet siget ne lel notok amune sikekere Nikodemo eng kitabutab Yohana. Ngiro kitabutab Yohana 5:7 koitini 11. Koitini 11 eng 7. Ko kale eng yu kekere Jeiso ko king'alale akobo ng'olyotab abekab sobon. Kale ngomchi kale eng betut nebo let amoe asomani 7:3. Eng betut nebo let betunoto obo igorta kotonon Jeiso akomwa eng kutit neo kole ngome chi melel ko ingonyonjo akoe. Inendet neiyono kou ye kikomwa sirutiet kole bunu moenyi ainoshekab beek chebo sobon. Kimwa Jeiso ng'alecha ako kibit ng'alek ak toiyoshek chechang eng ichek chekikas. Ako maajabu aenge kingong'ololi Jeiso ng'alechu komi Nikodemo yoto akine. Kero kimeche kero kele kingomi ne reaction nebo Nikodemo ine ne kingoreactan biik kingong'etin kobolyo biik kole kale ne chichi kamwaitaita ano eng koitet korma agenge kolenji Nikodemo eng koitet korma agenge tos irwokyin chi ng'atutiet nyo kotom kekas ng'alek chik akenai kit neyoe kekas ng'alyono kikimut kikilepchi baunik kikimite yotok kingakas ng'alechoto kobolyo biik kole baunik omutu Jeiso nito eng oret age kou kole kikimutu Jeiso komenye kinyalil akebir akelyochi lakini kingekate kelen omutu ngoro chichito konyo kong'alal Nikodemo akole tos ng'atutikyok korwokyin chi kotom kekas ng'alekchik akenai kito neyoe ko kaketil kirwoket tayari kele omutu nyekebir nyekelyochi kobor kole ng'alali chichi kotetoni Jeiso kole kolenji Nikodemo ameche ikas kaitet konom kale kolenji Nikodemo nekikowe ole mi inendet atkinye tai neki agenge eng ichek Nikodemo nekikowe atkinye kowechi Jeiso kemboi ole mwoe sirutik kaibwat sirutik kole Nikodemo itkinye kiwechin kemboi konito nera netetoni kolechin biik imukokto ano boisieito ano ng'atutikyok yani kikikyin chito makirwokyi amaikas ot kele kaine chichi kikikyi tetoni Jeiso Nikodemo kobor kole kyakocham Jeiso ako kisik kingong'ololchi Jeiso. Nebo let ko kingomitei eng kitabutab Yohana 19:39 komasomani yotok lakini kingomi Nikodemo inone Jeiso kakikartat eng komut kasi kola kikikartat Jeiso ako kinyo Joseph nebo Arimathea kingap koit Joseph nebo Arimathea komeche koib bortoab Jeiso ko kale kinyo akine Nikodemo atyo kobwatwe kora kole nekinyei neking'etein Nikodemo nekinye nekanyonji Jeiso kisir kora sirutik kora kole nekinyei ibwatwe kora kole Nikodemo nekinyei ko kale kinyonji Jeiso inene kinyonji yutok koibu nyamtutik che kitameche nyokoil akine kale nyamtutik kikinyikisen kabisa kale kiratilishek ata kale 40 kiker ile kilau kabisa tuguk chenyikisen chekimeche akine kole nyokoil Jeiso eng yutok lakini kingap kechorta Jeiso kwo kererit ko keborwe kityo eng yo kameche inai ile ki agenge eng ichek chikiudumiani kora eng wakati nekibo kikartoti Jeiso kikasit Jeiso chichi ako kiwendoti ortinwek chebo Jeiso ko kakeng'ong'chi akobo yetunoni kebendi betut nerubei ko kale siketuiye tugul ko kale Kiyoknatet eng mokoret kekere kiboitiot agenge kora eng yutou ne kiptuibotoi nebo Nikodemo
en oret age Nikodemo ko kiwalak ako kasit ako enda tortunekab kipsengwet. Lakini eng yu ko kamwawech Mathayo 19 koitine 16. Chi ano matindiot nebo chi ne neran nekole ki neran ako ki mogoriot. Akole kinyonji Jeiso akotebe koleji ayai ne asikobit anyor sobon. Kale kolenji Jeiso rib ng'atutik. Kotebe Jeiso kolenji ng'atutik cheu ne? Kolenji Jeiso amerumishe, amoibkei, amechorse. Kolenji chichike Jeiso kiyae choto tugul. Tos ne neng'etunot? Kolenji Jeiso ngimeche iegu neigesunotkei, ameche iker ng'olionoto as. Ke neigesunotkei, yani iegu complete, makomi kiy nerortoinen. Amu kirib ng'atutik tugul, ko lakini kirib ng'atutik tugul lakini tomo iegu neigesunotkei. Lakini siegu neigesunotkei kolenji wi ialde tuguk cheitinye ak ikochi kobananok. Kaleji ak inyoru mokornatet eng kipsengwet ak isubuo. Chang biik chikisub Jeiso kometo tuguk tugul. Ngesalam maletab Jeiso ko kimeto tuguk chekitindoi chito. Tuguk chekiboe lagokchik kometo akosub Jeiso amebwoti mutai kole iboe ne sikobit kwamis lagokchik. Nikodemo ingelen ngei chichi mogoriondoni ko kikileji yai kounot. Mete tuguk tugul cheitindoi ak alde ak ikochi kobananok. Ete isubu ak eut buch. Asinyoru mokornatet eng kipsengwet. Kiwelgei jitkei eng orogenet neo akoyai kometo Jeiso. Masik amakasis ng'oliotab kipsengwet. Ako kiwek akotebe mokornatenyi ak kamang'unetab mokornotosiekyik. Koek kiptubatoi nebo chichi kikure Nikodemo nekiwalak ine akonyonji Jeiso ak kikitach. Kole eng yu kole mokornatet ko mestet neng'oi. Eng Mathayo 19:4 komwoe Jeiso kole nyamnyum eng tambesiet kochut kondab sindanut kosir komong'chi mogoriot bounatetab kipsengwet. Angot ndetebe akot akinye rani ko ngot kelechin nyamnyum komandae tambesiet kondab sindanut komukokse man akot makoi iwo tambesiet akinye komandae kondab sindanut, lakini komwa kipsengwet kole nyamnyum as komandae. Lakini sindanut ko ilechin akot usit kole indei ng'olek kole soko ichopte polepole ngondani, lakini kale tambesiet netya tambesiet ongen tambesiet so ak kamer ko kale uchut awan ata sindanut kole nyamnyum kochut sindanut chutito ano. Eng oret age ko kebor uindab mogoriot netiegei mogornondit kole ui kabisa mestet neneikote shetani nenyolu konai mogorek chetindoi tuguk chekikiberur konai kole mami kamang'unet eng mogornondit netindoi chi. Kamang'unet ko Jeiso. Ui netya ngot ko kakoek kanakutiet mogornondit nyo neketindoi kot ko makiityi sorunet. Kou mogoriondoni kijanayat neming'in nekicham tuguk kosir kocham bounatetab kipsengwet. Kobet bounatet amu tuguk chemache kotalbis eng emoni. Katalbisetab emoni ko nwach. Lakini mokornatet nebunu kipsengwet kobo akoi ako sobondab koigenoto. Siketore ko kale kiptubatoi nebo mogoriot ne neran nebo somok ni kokonech chito nekikure Sakayo. Sakayo ko kale kiptubatoi nebo Sakayo kuye kingen atindetab Sakayo eng kitabutab Luka 19 koitini 1 ko kale kileji Jeiso anyone kong'ung. Lakini ngiro eng mogoriot ne ming'in ne neran ko kilenji alde tugukuk. Lakini Sakayo ko kipkeng'ololchin konyi ako makileji alde tuguk. Lakini kikonkei Sakayo kole acheru tugukchuk chotindoi tugul ak akochi komanonok. Etya akochi ayokyi age tugul nekioibe konyil 4. Eng oret age ko kicher Sakayo tuguk tugul chekitindoi ipkong'et buch amu kakoker kamanutiet nebo kipsengwet. Kikuiyo Sakayo kamanutiet nebo kipsengwet kosir tuguk chetindoi. Maikuiyo mogoriot ne neran mogornondit kole bekyin emoni. Sakayo ak Nikodemo ko kiker kipsengwet ako meto mogornondisiekwak. Lakini chichi neran ko maiker. Lakini kiityi Jeiso ichek tugul
eng oret age temakwech akichek ko ki biikab Jehova keng'ololji mokorek imanda kou oleu matkebe betusiek alak ak keib kitakur kikochi koba barak ak keng'ololjine barak kemwaotoni tuguk chetangusen amu kakiywei anan ko amu kakikonyit nyolunot kiborchi imanda kou oleu iro kale ng'oliot agenge nemite kityo ngano soman eng Samari nekale kale eng let konyoru kit agenge mokorek ak bananok ne kiyoto kale lesson kererit nechortoigei ko kergei nechortoi mokoriot ak nechortoi bananiat ko kergei mokornonding'ung kong'etu eng emet ako boisie biik banandang'ung keutye eng emet kele kibanani tugul kakobe kererit agenge ng'ung'unyek kokanyi ng'etiet tos kamang'uneng'ung eng ng'etiet ko ng'o kale kit age tugul neimuchi kwal rabisiek komaimuchi kwal katiaget eng meet magoi ile rani amotinye rabisiek ko tun kawo meet komuch kotiacha rabinichu kosir bananiat okergei tuwai katiaganotok konyone kityo kou konunet nekikonu eng oret nebo puch eng Jeiso eng chi age tugul nemeche eng kayanet kale Jeiso ak ng'etiet ak sobondo inendet neiyono akot ngome kotokosobei ongebwochi Jeiso biikchok ako ngeamde logoiwechu kemwochi mokorek ak bananok kokergeit kenai kele nyolu kesich chi eng siget nelel eng beek ak eng tamirmiriet asikemong kibounoton chi netesei anan ko netebei amakitach mwalimu nerubei Itindoi biik chemite kwenunyo na iman kokergei ak Nikodemo chekikosoman kokameche kebwotyigei kele kimuchi ko kisomanik amu kikoberure Jehova eng ng'omnotet nebo emet. Imuchi ko i mwalimu, i daktari, i professor nebo university. Ko ng'alale nekang'alale eng sirutikab Jehova eng sukunet kokere Jehova logoiwek chemiach chekitach. Iboisie ng'omnotonoto kikokonin Jehova iegu inyendet tait amu inyolin biik alake chemasoman ak biik alak chemait yoto. Ko kacherech kocher ng'omutik kelechi oboisie ng'omnoteng'wong eng oret neititaat otoret ichek chemuchi mait kebeberta nomi anan ako masoman koakwek manyor degree anan ko manyor koek ng'omnotet neitindoi ako kitach logoiwek chemiach. Matieku keny chi chito nekisoman kometindoi kiy neimwochini ichek amu katororet nekikonin Jehova nebo ng'omnotet. Nikodemo ko agenge eng kwenutab ng'omutik cheingen ng'atutik ako kandoin ako eng kebeberta age maikuiyo sirutik kergei ak chechang eng achek chemuchi kiketach kikesoman ako makitindoi tapkelejin o mwalimu nete rani ko ngitelel eng tai yo kometindoi kiy neimwoe amu maisoman anan ko maimake ketiegei ng'omnoteng'ung. Kacherech ak kacher icheket che kandoik chekikoberur Jehova eng ng'omnotet. Nebo aeng ko Sakayo, muguleldab Sakayo ko kiil. Akile kinwa chichi, kale kilapat kabisa kolany ketit, kale sikoker korok lebwonindoi biik amu kakotach Jesu korok ile kitokotindoi kipkeis lang'etab ketit ko kei nekimeche koker kole oye kaamutu biik oker le kamutet nguno kolanye ketit ko kikere kundit nebwone ngolit nekai nilen okero kakosubwo biik akoi gaa akile kit agenge nekingoyat kurget kityo kole komi konorwet nyi nekibo chepkondok nalen kot komi chi nekiayach amwa besendo cha biik chekikebesen ako makiwekchini tugukwak situn kityo keteb eng betutab meet kele oye komi chi nekotindoi besen akobanum aku makomi kesisho biik kole akomi chito nekikoek ko besendo nekamwa eng yu kole kot komi chi nekitech biik alak imuchi ko cheplakwet nekimi koing'ung
mailiponji komie. Imuch ko kiboityo nekikekochi kibarua eng gaa, maikochi chepkondok cheyome. Ingele kemwa itindoi kimnotet, nam chitugul, kochi chitugul melektonyi kou yeu. Meken akoi Sakayo situn kakokichin kiy ile to ngawekchi konyil 4. Kitindoi rabisiek isman. Lakini kosir iwekchi koik 4, kochi chitugul kou yeu kotokosobe. Anan kito nekaiyochi ikochi akilechi cheplakwani itoret. Kikakemwa ng'olyondoni besho eng lesonini kele kitindoi biik che eng kasarta age tugul komi kwenunyo che nyalildos. Ongetoret bichoto. Ngotindoi kimnotet nekikonin Jehova meutye. Meku mokoriondono kile angen tuguk tugul akelech aldeni. Tambeshonono nekikimwochi kelech nyumnyum mechut bokunatetab kipsengwet ko muguleldo neui nemoile. Kongoi. Ameche kongoi ka korom ra kanetisiet neketinye. Kameche ates eng yoto kora akobo somanet ale somanet ko konunotiot nekikokonech Jehova. Ko alak ko maimuch kosoman mising anan masich kasarta amu amune chemite chekinyor. Ko somanet ko kiko createn a big rift anan kikobit teshet akot eng biik chemi kanisa, mi mogorek, mitei chekisomoniotin mising. Ko kikotok akot eng kanisa mising kou yekakamwa Ramaru. Ko eng kokwek mogorek chekikoberurok Jehova. Moany kobit that big gap eng kokweket kot komakoityin ak biik alake. Amu akot eng kanisa keker kot ko kiketengan, melen kiketengan, kikikochi akot ngwai kiy nekayai komakeityin, makikere kong. Eng kanisa anan kemwochi keityi kele kikoai makararan. Lakini kikikochi kwai tugukwak amu kikere icheket komi iman, komi barak. Lakini eng somanenyo ko ngwek notok kaming'inetabkei. Ngwek somanenyo nekikesoman koming'ine Jehova asikeityi biik alak. Ak makarnatet nekikokonech Jehova ko ngochorwech notok amat komutech kebe barak ngot ko kimogorek anan ko kikesomanse. Kongoi. Ngabinyoru chito neng'ete nendoi ine ngeyai tuyoshek ko ine nekonu muchelek katugul kele bas akile muchelek kele kakono muchelek kakeyai tuyet mutai kele kakolya kele bas kitkei kora kele mekataketes koret koek ine nekakon chepkondok angot ine ndokonu Kristiano kole komuch kokile ngichongane 200 komuch icheket chechiket ko 180 ko chebo Kristiano kole 20 chekachangan Kristiano kyundo ko mutai ngele ngot nekatiket kele hey angot ndakole chichoto kele motwiki twikine kelya kanisa moking'etu ngewanin kitoror amu boisionik chetindoi akotororgei akine kotom komite tait ng'echeret tai yun kole amu biik cheechen che kandoik chetigegei kaniset kameche kemwochi makerek kelecho kikoberurok Jehova nyolunot keboisie tuguk chekikokonech Jehova keyae boisienyi maiberure Jehova asikoit kitororegei anan kenyanyasane biik alak lakini keboisie Jehova eng tuguk chekikokonech. Kakere Cornelia ngotindoi ng'olyo amakitaji nebalin. Kemwa kito nemie amu kabwati ale ingen kaberuret ko kararan. Kararan kaberuret ako nguno somanet nekakenyoru ko kakenai kele eng kimaswek chetinye ak chematinye ko kergei eng taitab Jehova. Ako tuguk chekakekonu koba kanisa ko chekakoit kanisa amu amite eng agenge chekike atononjini kasarta nebo yani stewardship eng kanisa. Ko igere kito nekakokon chito komanyokokere kole kinanyunet kebeberyandani kakobunji kanisa okergei tugul. Ko nguno kangenetegei cheplakwet ka nekang'ololi kot kosich ipkosob mokorionyi igere ile makoi ing'et ieku tulwo eng yu kot ko memuchi kolany akot kiy age tugul kolany barak ngot tarit angot kamunet kergei tugul eng taitab Jehova amu yautik agenge.
ko ngot ko maile muguleldo kuna kakimwa mogoriana kile achicha amuktoite ano igere ile ngauit yoto kokeny. Ko eng yu ko kakinetkei kabisa kele kakergei tugul. Akiityini chemi barak akong'etyi chemi barak kemite ng'ony tugul asikekelya ketestai amu akot kenai kele kakoit Jeiso konekit. Kakoit kachirchiret na makilen ngiptalale kot ko makoi ilechi biik ilechini ewan lale kot. Yoche amulechi eng kutit neo akursei koyoche kekurse tugul eng kutit agenge asikobit kokas chetom kokas anan koker chetom koker anan kosapsap chemakere akonai kole nyone Jeiso asikobwanji inendet tugul. Kongoi, itaje mwalimu Nairobi. Amakasaksei. Kongoi mising eng kanetik chekakondoi. Kakatamwa eng yo ale lesson nebo rani ko lesson nebo kamanut. Kakiro mokorek, kakiro cheng'omen, kakiro chi kosomanso. Tos ya somanet? Tos ya mokornotet? Tebegei. Tebutik cheitebegei cho kikitesetai eng lesson ini. Tos ngokonin Jehova mokornotet iboisieitoi ano? Kokonin Jehova ng'omnotet, kikikochi chitugul ng'omnotet. Ko une notok? Une bananda? Ngetestai lesson nebo rani komwoe nemiten nebo kwang'wan kasi komwoe akobo kiyoknatet eng chekimen. Kakero kiboisie Jehova biik chekimokorek kou Abraham, biik chekimokorek kou Sagayo, biik chekimen, kibendi kekere biik chekimen. Kingen Jeiso ole kichengdoi chekimen koek choronok. Chechang eng bichu ko kichame ak kokonyiti inendet. Ak eng kasarta kora ko kiweche kora chechang inendet. Kikere ole kibwonindoi biik chekimokorek kele alak ko kimakomeche amu kimite that gap anan kimite esiet neo nekitogu eng biik chekimokorek ak chekibananok. Kekere kele akot kingobwonchin Jeiso ko kimakomeche koker biik alake kole akot icheket kobechin Jeiso. Ko kibwone akot kuni Demas, biik chekibwonchi Jeiso kemboi. Kiingen kole mi kiy nerartaat eng muguleldonywa. Kitinye mokornotet iman, kitinye tuguk tugul chekitinye eng betusiek chotok chekiyomegei, chekikere kole mami kiy age tugul, lakini kimi kito agenge nekirartaat. Ko akot eng biik chekimen komi kiy nerartaat ako makat eng inyendet chichotok chito nekim. Nga mitei kikere anyun kele kiityindoi ano bichu kimen mising amu mi ku laitorinik, mi ku ministers cheimuch iker ile mamuchi aityi bichu. Bichotok akichek komache Kristo. Biik chekimen eng bukuit chekibwonchi Jeiso akobo toretet ko kiibwat eng iman kole magi ichek. Kora chechang eng mokorek ak chekimen komabwa ole mi Jeiso eng oret netogu. Kiigen akoi konai kole eng iman Jeiso ko weritab Jehova. Kiu notok eng Nikodemo ak Joseph nebo Arimathea. Kesoman eng kitabutab Mathayo 27 koitit 57. Mwae yotok kole ak yekingokakoek lagat konyo mokoriot nebo Arimathea nekikure Joseph nekiala malyetab Jeiso akine. Kiwo chichotok ole mi Pilato kwo kosom mustab Jeiso. King'at Pilato anyun kole kiikochi ak kiib Joseph musto ak kotae anget katanit netilil akonde kereritnyi nelel nekikakobal eng rwandet. Kakikonech kityo a very short story nebo Joseph amu mami tugun chechang, mami eng tai kimakinetkei anan mamwa Bible mising akobo Joseph nito bo Arimathea. Kekere kele kiwo kosom mustab Jeiso ak kimokoriot inendet. Ngiro eng biik chekakinetkei eng rani ku Nicodemus nekibo Babylon, Yunanindet nekimokorio kokinyonchi Jeiso, Naaman, Sagayo ak Joseph nebo Arimathea.
Kiboisie Jehova akotesetai koboisie mokorek akobo magutikyik. Eng notok ko bate ketinye kiyoknatet eng ichek kora. Mat keker bichotok kuwa kikoek mokorek ko kikoberur Jehova, kongen Jehova. Ka icheket akichek komakchinkei Jehova akomakchinkei sorunet. Ole kitaune kimuchi koek kebeberta agenge nekewel mising eng achek yekichenge choronok koboto biik chekimen. Ui mising ako eng sobet nebo kawaida nekikobit eng betusiechu ko kikouit mising keityi bichotok mi barak eng acheket mising. Nitok ko oret agenge, mi oret kimuchi kecheng ortinwek chekimuchi keityi bichotok kora. Nitok ko oret agenge neingen kole imuchi kowal sobeng'wa akot akichek. Ikochin oret neung'at eng mokorek ak chekimen sikonyor toretet nemakchinkei simang'any mang'utikwak eng taitab biik. Kebeberta nebo oeng ko ketoi otisiet nebo iman sikeityi mokorek ak chekimen koek kebeber nebo otisietab Jehova. Boisie kasarta indae konorwet sobonwekab mokorek ak chekimen eng biik chemi tugul. Mi tuguk chechang, mi kasarwek cheimuchi iboisie ngikere ile memuchi iwe chi anan ibikony office nebo mokoriondonotok anan laitoriandanotok anan chi neo. Komi ortinwek chechang, imuchi isirchi barwet, imuchi isirchi email, imuchi isochi. There are so many ways. Mi ortinwek chechang amu kikobit AdGap, imuchi isirchi email ak ilechi asou. Imuchi isirchi email anan iyokchi kitabut. Mi ortinwek chechang cheimuchi iityi bichotok. Imuchi ikochi koek konunotiot ya mitei tuiyosiek ngele kakikur siaset or something. Kotokoi ichute inye ilechi iipchi kitabushek ku Desire of Ages ak ilechi this is the best gift nekakonin. Anan ibilechi kabisa kokere ko kit nebo kamanut notok amu kamite tuiyet neo komi bichutok amu kimen ku ministers anan MCAs anan cho. Ko tai kaikochi inye ak ibisochi komuch kotiny Jehova akoboisie kot kosoman kitabunotok amu metinye kasar neimuchi ing'ololchine. Sirchi barwet anan ko email anan iolchi kitabunotok ak isochi inye kwa Jehova makenyi. Kui kingenetikei lesson nekosirtoi ko kikatakomwa Pastor Nyalile kole nome kitabushek ine koib ipkonde yo. Komabendi buch kitabushek chotok. Ngibinde yo kotokoi koitu chi nekonome, menae chito nenome, imuchi konam chito nekim, imuchi konam kibananiat, imuchi konam mokoriot. Akosor kitabunotok. Chamyetab Jeiso ko kergei eng chebanandos eng mokorek ak biik chekimen chebo ng'ony. Kimakobo bounik koboto kibananok ak kimakobo chekimen. Kingen Jeiso oret neisuldae mising nekiityin mugulelwekwak. Kitechwech kole manyumnyum eng tambesiet kochut kondab katet kosir komong'chi mokoriot baunatetab Jehova. Notok ko amu tuguk chechang chekiityi biik. Kakiro kele maya iegu mokoriot. Amitaitebegei. Eng kaberuroik chekikonin Jehova iegu mokoriot. Ko tos yach, tos iboisie mokornotonotok koek kit nebo kaberuret. Tos iboisie koi mokoriot oranatak iityi mokoriot age akinye. Rahisi eng mokoriot koityi mokoriot komwochi ng'oliotab Jehova. Ko ngokikesorun koi mokoriot ak imi kotab Jehova, ityi mokoriot age amu ngotko maimuch koityi chito nin kaming'in amu kikobit AdGap, imuchi iityi inyendet ak ing'ololchi ilechi ikere tuguchu kikekonech ko buch ngomakitinye Jeiso. Komuch kokasun akinye amu omite the same level. Kicherech eng wikini keityi biik chekimen ak mokorek, keipchi logoiwekab Jeiso Kristo. Mache akichek sarunet kou ye mache chi age tugul, akot ngo eng kipkel neya ko maimuchi konai akobo ripset neiyoni kole ikochin ichek mokornotetnywa. Kere chechang kabeshoni kou ne matinye kamang'unet. Eng kererisiek kingen kele chang chekikobek. Kikobek mokorek chechang chemanyor ng'oliotab Jehova. Kikobek kibananok chechang chemanai akobo Jeiso.
kikobek che kimen amanai akobo Jesu. Alak eng chotok ko kimite at your disposal. Alak eng chotok ko mara kiiro ak kiker ile ngoyameke takimwochi ng'oliotab Jehova, lakini amu kiiker kouo memuchi itchi tos kisochi bichotok kibut Jesu kanagutik chebo kabeshosiek ak cheutik che kingoboisiechin mokorek ak kibananok eng boisienyi ye kingomi ng'onyuni. Kokomakomi kabeshonotok, kokae kityo ngangesa asikokonech Jehova akoming'it kabeshonotok mitei eng betut eng acheket ak chotok chekimen ak mokorek. Kichuldoi ano ng'oliondoni ko ki biikab Adventist noto nebo kabeshet eng kwenutab mokorek ak kibananok nekikolomdaak eng wogikyok tugul. Choto tuguk chekikere eng kanisenyo, choto chekikere biikab che mokorek kikochin ng'echeret. Akot eng kanisosiek chetakiteche nguno kekere eng kanisosiek chekiteche nguno anan chokere chobo gaa, alak ketebe deskishek chebo sukul, alak ko kikinde koik asikinde ketit nekimurak akomi ng'echerok. Ng'o notebe ng'echerana naitororot? Ng'o notebe ng'echeret na kikiteptoe koik? Ko beshono tos koi mokorio ko tos ikochinigei itebe ng'echeranotok mi ng'ony? Anan imeche nimbo deskit anan imeche ng'echeret netakurat. Ongeitchi biik tugul, biikchok, moche chitugul sarunet, moche kibananiat, moche nekim, moche neng'om, moche neberber. Kikergei tugul ki lagokab Jehova, kinyo Kristo sikomechech achek tugul. Ako moany ko kikenai ng'oliotab Jehova. Kotaketesetai kabeshonotok amu kikonyo Kristo akobet, kinyo Jesu akotui kabeshonotok. Ko ongetebi kingen kele kibo achek tugul Kristo. Ako ngesochi chekimen ak chemokorek. Tos mi chi netinye ng'olio kotomo keker? Anan kiy netesei? Ngama nekit ng'oliot nebo Swima Lilian. Kale kitindoi biik chekimen, okere boisiet nekiyai Nikodemo ak Joseph nebo Arimathea eng let. Komi biik chemi kwenunyo chekikoberur Jehova chetindoi tuguk. Ako icheket chemuchi kotoret kotech kanisosiek, ko ngotech ngoyat mugulelwekwak kokerkeit ak Joseph nekitoret bortab Jeiso kokon kererit. Kale kitindoi Jeiso kitindoi kereritnyi. Ki muren nekakotunis eng Israel ko eng betusiek chekakotunis chito ko kibole kererit. Ako ingen ile ngacheng Nandi anan ko biikab Kalenjin tugul mucho kolimbo matanyumnyum ibal kererit isobe. Ko eng kwenutab Israel kakile kitindoi kererit Joseph. Kolech matoimgei, atindoi kereritnyu nenyunet nokeni kityo ame. Ko kakosho kondoi kome Jeiso matoimegei, ngebe kende kereritnyu. Ko Joseph nebo Arimathea ak Nikodemo chekibois koik boisiek oeng chekikeberur Jehova chekikandoik ako chekikimen kotindoi mokornotet. Ko kinyumnyumchi alamalaik chekimotindoi tuguk chekimotindoi ne akwai boisiet. Ko kesome kele biik chekikoberur Jehova ak kikondoun ako kinyor mokornotet. Kot komi kiy nemeche keyai eng kanisetab Jehova, ngo ka tekset, ngo ng'echerok, ngomeche ketoret biik chebanandos chematindoi, ngot komi chi nekomyan akomeche toretet, konugei akoi muguleldo ng'ung nebo Nikodemo, ikoite tuguk ako meteb kot kos wek eng muguleldo ng'ung akilechi Jehova ku Joseph nekibo Arimathea nekikon kererit ak akwal nyamdutik akotoretkei ak alamalaik akekonor Jeiso akobek atindiononotok. Ngoek acheket chekeyoe boisietab Jehova ngenyumnyum yekakouit ketoret akelechi Jehova neung torornatet ako neung melekto. Kongoi Pastor amu kaimwa chekatatese. Ako kameche amwa eng kitabutab Timotheo nebo tai 1:15 kole bo iman ng'oliondoni ak nyolu koyanak ine nemwoe kole kinyo Kristo Jesu ng'ony kosor kiptengekinik ako
an nebo tai eng choto kimwae Paulo kole yani kimwae Paulo an nebo tai eng kiptengekinik ko akot ngiker Paulo ko kiboto che echen ko ikere ile kiptengekinik chitugul ako ketindoi boisiet eng agenge keitchi age tugul eng oret kale mwae eng Kingeresa kale ngot komite oret nekesubi kale sometimes komache kethinken outside the box imang'une bokisit kebwone kele bwone kanisa sinyekinet koyoche imang'une yoto. Kingomwa pasta Nyalile kole ikoitoi kitabusiek ko kiowendi kasi taunit age ale ngomi kitabusiechu mitei in shelf nenyunet ande lolet oip. Ako kibanyoru kiboitiot age nekikolecho amu imite kaiyai kasi atiwe hoteli bitebi ng'ony kityongoni ngamutin aborun emoni kebe koborwo emenwa ole menye ole bo biik chetororen. Ko mwisho ameche awo ko kiokochi kitabusiechu akochi inendet ak kiokochi biik alak. Ko ait lagat aker kasirwa eng Kiswahili kolecho habari ya jioni kakocheng lugainyu nebo Kiswahili amu mang'ololi kutinoto. Alechigei kebwatitaito ano kot kolya kosirwa komawolchi eng yete ko karon kopirwo simet kolecho kameche keng'alal akobo ng'olyondoni nebo kapkasi atyo kameche amaking'alale amache ikatwa chichi mitei yu. Koek chepyoset nebunu Kenya kikomyan boiyonyi neyoche nyeketoret kosich chito nenyokotoreti. Kokanyo chepyosani kolecho kikoborwo chepyosani kitabusiek chekikochi akolecho amache isomonjini boiyonyu koek kasinoto. Kole asomoni lakini makase boiyot lakini amache itoret. Aker as ale Jehova netya noe noto. Kimabwoti kabwatutienoto lakini ikere ile kayai Jehova eng oret age. Aelewan as Kiswahili chikisirwo kemboi chekikobetwo ale amunono chekekatena Kiswahili kemboi ako melen ile mache simutai keng'alal lakini ikere ile katoi banda Jehova neitchin icheket amu mi barak iman kiboker olotok alechigei ako ndaberbergei moitu ole mi sobet nemi barak lakini kikomyan boiyonyi kimongen ale kakikomyana nemite yoche kesir chito nenyone koek chito nekakisir nekanyo kokabun Kenya kolecho ng'alal keng'alal alechin nikain kongoi amu kakokonin Jehova boisiet makonin kapkasi nekeyokun ka Jehova nekeyokun amache iyai komie ko kameche atesyi noto. Kongoi. Atesyi ng'alyot age nenyo kidogo ko kamwoichin Pastor Nyalile akobo ichek kikiberur asikobit kotoret eng boisiet eng kaniset nebo ng'alekab teksosiek nebo ng'alekab silingishek chemamitei ko yetinye silingit ne tos much itorete boisietab kanisa ko kikon Jehova boroindo neu notok yekingokurin inyo konyi. Ka kit neo kityongon nemeche keng'etin ketekeribkei amu kale mestet ng'alyondonito eng tuguk chechang makarnandit. Ko kangiro Naaman ko eng ng'ung'unyek achik ko kale kimong ng'ung'unyechu koek kerkeit ak cheptolerit nekiote. Eng yu ko ngap komitei biik chemuchi kwai boisiet nekararan eng kaniset lakini kakatokotindoi torobnatet nekibat kinye bo tai. Ne nginyoru chito ko kakoboisie man kakotach logoiwek chemechen agenge eng kaniset tetutik eng kanisat kotugul ak kiboitinikab Jehova. Kakwal tuguk cheimuch kokon kenet kole bas aale meset aale kabatit nekindoi tuguk kikombok chebo mesa ak kila kitu komoimegei aale lakini ngep keit komeche kesir kainenyi kabatit
kele donated by Stephen Maru. Kele donated by so and so. Anan kasir kay neng nyogol. Kare ka ngo nya ke iboti. Gatorone tap ke na tane mi tengurit amenge. Kana gonu amat kanai. Kinyegal ji no na miye ana no gine tege ko bayti ni ju agon no demo. Tigi siki ga sereng bugoy. Laga ne aje kat ko mi gatorone tap ke mu maser ke agon no demo agot chosu ni wara matea. Ke sera tin do na kwa. Ko meser na ngung. Ngosrun jitage atin jongong. Goba orian ci ngatin jongong kolle ki ay gunong nong ni. Meser na ngung ngatila sa tun gana gel kyogo no gabatet. Amuna tag ko ge pito na kyuji ke ibe ngoy. Desire ngoy o garga ito ge ngoy. Ki tera ge ngoy amugi borte go bona ta pusang got. Nge go no agila ga go kon kanisa ko mo gola amat ko tagay nengo. Kongoy. Kongoi amu kemwa ile matisir. Kwa kotache tabwati ale eng kaniset ko mising kemuchi kesire amu kikoek piton kimache sakonai kele kakesir. Ko kamache kenai biik chekemi ng'ony kele mat kesir. Muchi kamatamache akot chichoto akine kesir lakini kikoek piton nekilen ngesir sikotok kenai kele ng'o nekoib. Ko kakenai kele kamaunoto. Kongoi mising. Chang man biik akot ngap komi mokorek chemache kokon tuguk amameche konai kole kakikon, imuchi ikoite, mi chekele anonymous. Ngomemeche kenai anan memeche kesir, ikoite kityo akisis. Kameche aib kasari kora awekchi kongoi kiboitinik cheboisiechin Jehova eng oret nebo kitabushek. Amu bichotok ko cheityin biik tugul. Canvassers koityin biik ipkoityi chemokorek chemakimuchi keityi ko ngomakimuchi kwacheket ko ongesang ngot komemuchi ityi noto chito nekim laitoriat anan ityi bichotok ko ongesochi bichotok canvassers chealdoi kitabushek ongesochi asikotestai ng'oliotab Jehova ko kakeeku kibagenge kora kakeyai boisionotok ko ngondoiwech Jehova eng somanenyo kondoiwech Jehova mokornotenyo simakilosugei simakicreaten the big gap makicreaten anan kabesio nemite sikobit mising ongeeku agenge akeeku lagokab Jehova chekikeberur Jehova mising kikikochi chitugul nenyinet ko boisie chotok kikokonin Jehova boisie ng'omnotet meboisie ng'omnotet iwech ng'alekab Jehova kikokonin Jehova ng'omnotet simesoman mising akiwal ng'aliotab Jehova koek kiy age amu makararan kunotok. Ng'omnotet nikikokonech Jehova kararan somanet lakini imuchi koek chubisho somanet. Amu ngap kosoman chito mising ipkoyait metit. Amuch ale kayait metit amu isi. Kangiwendi ko ngitau isomani ko ingen ile mi Jehova. Ngipkoityo kaikase kuo koisoman mising ibinai bisir Jehova neng'ung nikokonin ng'omnotet akile mami Jehova. Ko be careful eng somanet nekikonin ak beruto nekikonin Jehova. Boisiet noto itorori Jehova. Kongoi ketoroti kokameche atacha kokeny akobo lesson nenyone eng wikini nyone nemwoe kole kiyoknatet eng chetom keityi kebeberta netai. Ko tokotin kokeny siketuiye tugul kibagenge. Ko ngotinye tebut age tugul akobo lesson ko angen ale yaimi yo komi chi nebo 7 day neimuchi kobo fan 1 akobo ng'alechu kakenetkei anan kobo lesson ko ngimeche lesson nebo kalenjin nemwoe tugul ko imuchi iwechi chitab kokweng'ung anan chi neingen nebo anan iwe kanisetab 7 day nemi around ak ibile tameche lesson kekonin. Ko ngoberurok Jehova kokaokas eng betutab rani ako ngotko mami kiy age tugul ko ongesa ako mi amdaet kora nebo arap nabe ko ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny kongoi Jehova nenyo akobo lesson nekakinetkei akobo rani. Kiweku kongoi Jehova ngaberuroik tugul chekikonech makornatet ak tugul akot chematinye Jehova nenyo kesome asikobit ikochi icheket mising ikochi chametabgei kisoe akobo che kimen kisoe akobo kibanano kisome akobo che ng'omen asikobit koityi ng'oliondeng'ung ko ngamu ki lagokuk tugul kikergei tugul mami chi neter mami chi nelen ang'om akot kibananiat ko lakweng'ung akot ne mokoriot ko lakweng'ung kikergei tugul ngobois miendang'ung eng sobenyo achek tugul amu kisoin ak kilosun eng kainetab Jesu netindenyo
Amen. Amen. Kongoi.